در حاشیه تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مسائل آب و اقلیم خصوصا اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها تألیفات زیاد روی چاپ آمد که یکی از آنها کتاب کلاه‌های نقره‌فام کوههای سر به افلاک دکتر علم کیمیا پروفسور محمد قل کریمزاده می باشد. با قول مؤلف نوشتن کتاب مذکور و آن هم در زمینه اقدام‌های جهانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پدیده نو و در روند با سرعت آبشوی پیریخ‌ها دستور ضروری می باشد. ایده نوشتن کتاب مذکور خیلی بروقتر به خیال ما آمده بود وقتی که از جانب سازمان ملل متحد چندین پیشنهادهای رهبر کشورمان اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی دستگیری یافتند. این هنوز از سال 2003 که سال بین المللی آب تازه دوشنبه 2003 بعد از وی باز 10 ساله عملیات آب برای حیات 2005-2015 و بعدا 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 ما یکچند کتاب ها آماده چاپ کرده بودیم و اولین کتابی که از جانب ما به چاپ رسید این کتاب آب معجزه طبیعت و Water and Human Civilization به زبان تاجیکی و روسی یعنی سال 2003 چاپ شده بود. شادروان ها پروفسوران امین جانوف و حیدر صفیوف یعنی در هم مؤلفی ما نوشته بودیم و از همون دوره بعدا ما شروع کردیم علاقه که در اطراف پیریخ‌ها نیز از جانب رهبر دولت ما پیشوای معظم ملت در چندین کنفرانس های سطح جهانی ایده ها پیشنهاد شدگی بود ما علاقه از همونجا انتظار بودیم که این روز فرا میرسد و خوشبختانه از جانب رهبر دولت پیشنهاد شدن روز بین المللی پیریخ‌ها و از جانب 173 دولت دنیا اعتراف شدنش این باعث افتخار هر یک تاجیکستانی است و این یک بار دیگه به ما یعنی یک الهام تازه بخشید که در اطراف پیریخ‌ها یعنی یک کتاب نوشته باشیم و در مؤلفی جورایف مومجا انوری امروز راهبر فیلیال دانشگاه میسیز در دوشنبه یعنی همین کتاب رو آماده چاپ کردیم با نام کلاه‌های نقره‌فام کوههای سر به افلاک. کتاب کلاه‌های نقره‌فام کوههای سر به افلاک با استفاده سرچشمه‌های زیاد علمی دانشمندان داخلی و خارجی تهیه گردیده جنبه‌های علمی پیریخ‌های منطقه و جهان را مورد آموزش و پژوهش قرار داده است. در نتیجه تحقیق آن قریب 500 ادبیات‌های جهانی و وطنی ما خیلی معلومات های جالب جمع آوری کردیم و این باعث آن گردید که یک کتاب خیلی خواندنی بود به فکر من بخشیده به روز بین المللی پیریخ‌ها برای خوانندگان تاجیکستانی و بیرون از تاجیکستان با همین نام کلاه‌های نقره‌فام کوههای سر به افلاک آماده کردیم و این نام هم گرچند این نام شاعرانه است این به سبب نیست چون اگر ما در حقیقت بینیم همین پیریخ‌ها در بسیار منطقه ها کوه ها یا که در اقیانوس ها اگر بینیم در آن جایی که پیریخ‌ها هستند اینها به همون کلاه‌های نقره‌فام مانندی دارند و برای همین این نام رمزی گذاشتیم که یعنی هم برای خواننده دقت جلب کننده باشد و این کتاب فراگیر تمام مسئله هایی که دایر به پیریخ‌ها امروز معلومات های موجود هستند بحث میکند و در اینجا جمع آوری کرده شده است. حتی ما از چی شروع کردیم پیریخ‌ها نه تنها در سیاره ما
балки дар дигар сайёраҳои системи офтобӣ мавҷуд ҳастанд. Дар он ҷо ҳам фақат дар он ҷо пиряхҳо дар шакли об не, дар шакли диоксиди карбон мегӯянд, гази карбон ё ки гази гармхонаӣ ҳам мегӯянд ва дар шакли дигар пайвастҳои кимиёвӣ вомехӯрад. ҳатто дар пайвастҳои метани ҳам ҳастанд ки онҳо дар ҳароратҳои хеле хунук яъне ях мекунанд ва имрӯз мана сайёраи миррих агар дар атрофаш баҳсу мунозираҳо зиёд аст ки шояд дар он ҷо об пайдо шавад ва ҳамон яхҳое ки ҳаст мегӯянд қисман яъне аз эҳтимолияти доштани об баъзе маълумотҳо пайдо шуда истодааст. албатта дар ин самт олимо кор карда истоданд ва мо аз ҳамон миқдори муайяни яхҳое ки дар дигар сайёраҳо ҳаст шурӯъ карда баъд дар бораи пиряхҳо сар кардем ва баъд аз ин мо давраҳои яхбандии заминро дар ҳамин китоб зикр кардем ки хеле муҳим аст, чунки мо бояд таърихи хуб донем. агар мо ҳамон пайдоиши замина бинем бештар аз 4 миллиард сол шудааст. дар аввал замин як сайёраи чӣ буд? Газӣ буд ва оҳиста оҳиста ин хунук шуда ба сайёраи шаклгирии сайёраи замини имрӯза шуд ва дар давраҳои эпохаҳо мегӯянд муайяни таърихӣ оҳиста оҳиста давраҳои яхбандӣ сар шуд. пайдоиш ва роҳҳои пешгирии обшавии пиряхҳо аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони муосир аст. ин паҳлӯи масъаларо ба инобат гирифта муаллиф дар китоби худ бо мадракҳои қавии илмӣ ишораҳои баҷое кардааст ки барои муҳаққиқон, олимон ва доираи васеъи хонандагон муҳим мебошанд. агар мо бинем давраҳои бузурги яхбандӣ ҳаст ва давраҳои хурди яхбандӣ. ҳамин давраҳои хурди яхбандӣ ҳам олимо ба 3 давра тақсим мекунанд. мо имрӯз албатта чӣ хеле ки медонед гаршавӣ дар атрофи гаршавии иқлим баҳсу мунозираҳо зиёд ҳаст ва дар атрофи бисёр тағйирёбии миқдори газҳои гармхонаи парниковый газ мегӯянд, яъне миқдори CO2 диоксиди карбон дар ҳаво баҳсҳо зиёд ҳастанд ва имрӯз агар мо аз назари аввал бинем дар ҳақиқат бо суръат обшавии пиряхҳо ба назар мерасад, лекин мо омилҳоро танҳо дар ин дидан мо зарур нест. мо бояд чуқуртар нигоҳ кунем ки дар давраи таърихӣ чӣ гуна буд. мо агар ҳамон минтақаи осиё ва минтақаи аврупои имрӯза гирем, яъне давраи ҳамин сеюми яхбандӣ солҳои 1740-1750 ба охир расидааст. яъне 3 аср пештар аст. яъне дар ҳамин давра хунукиҳои хеле сардиҳои сахт шудагӣ аст ки ҳатто боиси фавти одамону ҷонварону ва ҳатто паррандаҳо дар парвоз кардан ях карда мурдагӣ ҳастанд. ин боз як бор дигар ба он таъкид мекунад ки ин давраҳо такрор шуданаш дар таърих эҳтимолияташ ҷой дорад. ана барои ҳамин мо дар ин самт маълумотро ҷамъоварӣ кардем то ки аз ин як хулосаи мантиқӣ бароварда тавонем. муаллифи китоби кӯлоҳҳои нуқрафоми кӯҳҳои сарбаафлок зимни таҳияи китоб кӯшидааст ки тамоми пиряхҳои мавҷудаи сайёраро мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор дода феҳристи онҳоро мушаххасан барои хонанда пешниҳод намояд ва ин тарзи коргузорӣ воқеан аз муҳаққиқ кӯшишу пажӯҳиши зиёдеро талаб мекунад. як қисмати китоб ба ҳамин номгӯи пиряхҳои тамоми сайёра мубахшида шудааст. яъне дар кадом қитъаҳо ва дар уқёнусҳо дар қутби шимолу ҷануб чӣ қадар пиряхе ҳаст, дар ҳар як давлатҳои дунё кадом пиряхҳо вуҷуд доранд. мо дар натиҷаи ҷустуҷӯ кардан аз адабиётҳои сершумор пайдо карда ҳамаи номгӯи онро пешниҳод кардем ва ин барои мо бисёр аҷиб набуд ки имрӯз мо метавонем муқоиса кунем. яъне агар танҳо дар тоҷикистон имрӯз атрофи 14 000 пирях ва агар ки мо гӯем миқдори бо 1000 пирях об шудааст дар 50 соли охир, атрофи 14 000 пирях дорем ки ин 6-7% ҳудуди тоҷикистонро ташкил медиҳад. агар мо дар сатҳи ҷаҳон бинем, ҳамин андоза 10% қисми хушкии сайёраи моро пиряхҳо ташкил медиҳанд.
پرخو هم چندی نمود میشن. پرخو میشوند در کوه ها، پرخو میشوند در حتی همواری ها، پرخو میشوند حتی در قطب‌های جنوب شمال، یعنی در شکل غوت یخ ها، آیسبرگ ها میگویند. یعنی اینها هم وابسته به اون که در کجا موجود هستند، اینها شکل‌های گوناگون دارند و دوره‌های پیدایشی اینها هم هر خیلی هست. در کدام دوره که اینها پیدا شدن، یعنی این یک تاریخ خیلی عجایب است که ما در نتیجه دانستن این تحقیقات ها، خصوصا در نتیجه آموزشی از جانب علما آموختن پرخوی گرینلندیا، یعنی جزیره گرینلند شما میدونید که کلانترین جزیره است و حتی 1100 سال پیش در اونجا جزیره سبز نام داشته بود. ببینید در 1000 سال اخیر باید به یک جزیره یخی تبدیل یافت. این هم اگر ما بینیم در همین توازن موازنت، یعنی تیری زمین، همین قطب شمال و جنوب همیشه به واسطه یعنی جزیره گرینلند موافق کرده میشه، چه که ترازو برابری کرده میشود. اگر یخبندی در اینجا زیاد شود، در قطب جنوب انتارکتیک که زیاد شد، اینجا هم یخبندی زیاد میشود چون که آب وزن‌تر است. وقتی که اونجا آب شوی باشیدن میشود، اینجا هم باشیدن آب میشود که تو که همین ترازو یعنی پست و بلند نشود، یعنی همیشه پلوی ترازو در موازنت باشد، چون که زمین هم در گرد همون تیر محور خود حرکت میکند. اگر این نابرابر شود، این باعث فاجعه بزرگ شدن است. با وجودایی پیریخ‌ها از مسائل عمده علمی است که محقق دکتر علم کیمیا پروفسور محمد قل کریمزاده به این مسئله با دلیل‌های علمی اشاره‌های بجای کرده است. با وجود این پرخو در نتیجه سالیان زیاد میلیون ها سال نگاه در یک حرارت آبشوی نرسیدن یعنی همون منطقه برفای باریده آیسته ایستاده، بعد از وی به دانه‌چه‌های فیلم میگویند، بعد آیسته به پرخ تبدیل می‌یابد. یعنی قسما آب میشوند در جایشان یخ میکنند و با همین آیسته پرخو پیدا میشوند. اگر خود ساخت پرخ هم ببینیم خیلی مرکب است، یعنی از سه قسمت عبارت است. قسمت بالایی این پرخ همیشه ناو شده میستد، چون که بارشات ناو در اونجا میبارد، برفای باریده جمع میشه. قسمت میانش این در نتیجه قسم پایینش که به اهالی نزدیکتر است، یعنی در نتیجه تاثیر گرمی های پایانی، قسمت های پایان این آب کرده میستد و این پرخ هم همیشه در حرکت است. اگر ما نگاه کنیم همه از قسم بالا با پایان حرکت کرده آمدن میگیرد و این پرخ استرکتورشون خیلی مرکب است. امروز علمان من در 30 سال اخیر معین کردند که 19 نمودی استرکتور یخ موجود است. یعنی شما تصور کنید که 19 نمود دارد، یعنی اینها شکل خیلی گوناگون دارند. یخ هم خیلی که ما میبینیم یک نمود نیست. این وابسته از ترکیب کیمیایی اینها گوناگون میشوند. خصوصا درباره ساخت پرخ گپ میزنیم، باید ما ساخت آب ناز دانیم، چون که این از آب پیدا میشود. در سیاره ما 48 نمود آب موجود است. از همین 48 نمود آب 39 نمودی آب‌های رادیوفعال هستند، رادیواکتیوی هستند. تنها 9 نمودش اینا رادیوفعال نیستند و از آب‌هایی که حاصل میشود آب‌های نسبتاً سبک، یعنی اینا آب از الیمنت‌های هیدروژن و اکسیژن تشکیل یافته است. یعنی این آب‌ها زودتر یخ می‌بندند. آب سبک در 9 درجه سانتیگراد یعنی یخ می‌کنند، لیکن آب‌های وزن‌تر باشد در حرارت بلندتر یخ می‌کنند. انا برای همین ساخت یخ وابسته از همین ترکیب کیمیایی آب‌های یخ کننده وابستگی کلان دارد. با تحقیق عالمان 6-7% قسم خشکی زمین جمهوری تاجیکستان را پیریخ‌ها تشکیل می‌دهند و این نشانه بزرگ ذخیره آبی حدودی کشور ما میباشد. با نظرداشت این مؤلف کتاب کلاه‌های نقره‌فام کوه‌های سر به افلاک دکتر علم کیمیا پروفسور محمد قل کریمزاده مهمیت آن را نه تنها برای جامعه تاجیکستان بلکه برای اهل بشر مشخصاً بازگوی نموده است. همه اون معلومات هایی که
имрӯз дар адабиёти ҷаҳонӣ дастрас аст, ҳадалимкон мо дар ин китоб пайдо карданамон мумкин аст. ҳам дар бораи мисол ҳамон таърихи пайдоиши пиряхҳо, ҳам дар бораи мавқеи ҷуғрофии онҳо, ҳам дар бораи бисёр пиряхҳои бузург агар мо гирем дар бораи масоҳати ишғол кардаашон, ҳам дар бораи ҳатто манбаи чӣ қадар пиряхҳо аз як тараф ина мегӯям манбаи обҳои тоза ҳастанд. 6-7% агар ки қисми хушкии замини Тоҷикистонро пирях ташкил кунад, яъне ин як манбаи бузург аст барои ҳавзаи Осиёи марказӣ. барои ҳамин 60% обе ки дар ҳавзаи Осиёи марказӣ пайдо мешавад, ин аз пиряхҳои мо аст. инҳо ҳамаш обҳои нӯшокӣ ҳастанд. ана барои ҳамин мо дар бораи сохти ҳамин таркиби ҳамин ҳатто дар бораи низоъҳо дар байни кишварҳо доир ба ҳамун мавқеи ҷуғрофӣ ҷойгирияшон, мана мисол байни Покистон ва ҳиндустон пиряхи сичан аст, яъне вай чандин сол байни ин ду кишвар барои ҳамун кашокашҳо ҷангҳои зиёд идома ёфт ва дар охир аз ҷониби повшории ҳамун экологҳо ба он оварда расод ки имрӯз як боғи дӯстӣ дар он ҷо бунёд кардан ва гуфтанд дигар дар атрофи ин мо баҳсу мунозираҳо накунем ва ҳатто вақте ки дар ихтиёри низомиҳо буд унҷо хеле ифлос карда шуд ва ин ифлосиҳо боиси он гардид ки ин пиряхҳо чӣ олуда гарданд. яъне агар мо ҳар қадар зиёд ифлосиҳо ба ҳамон пиряхҳо ворид кунем, ҳамон қадар ин боиси пайдо шудани обҳои ифлос мешавад ки ин барои манфиати ҷомеаи инсонӣ нест. чӣ қадar ки худатон медонед, имрӯз яке аз мушкилоти асосӣ дар ҷомеаи инсонӣ нарасидани оби нӯшокӣ аст ва барои ҳамин ҳифз кардани пиряхҳо, тоза нигоҳ доштани пиряхҳо яке аз вазифаҳои муқаддас барои мо ҳисоб мешавад. мавҷудияти пиряхҳо ба ҳаёти босуботи башарият алоқамандии зич дорад, аммо ба қавли Маҳмадқул Каримзода ҳанӯз ҳам далелҳои қонеъкунанда дар мавриди ҳаҷму андоза, моҳияту зарурат ва дигар паҳлӯҳои пиряхҳо дастрас нест. пешрафти ҷаҳони муосир талаб мекунад ки мо роҳҳои беҳтару муассири омӯзишу таҳқиқи пиряхҳоро пайдо намоем, мегӯяд ҳамсуҳбати мо. тақдири инсоният аз пиряхҳо вобастагӣ калон дорад ва ҳатто ҳамин шаклгирии иқлими замин, релефи замин, ҳамаи ҳамино аз ҳамин пиряхҳо вобастагӣ дорад. шумо агар ин хонед, баъд худатон дар онҷо маълумотро пайдо мекунед. мана мисол шумо меред дар ҳамвориҳо харсангҳои калон ҳастанд. бибинед дар гирду атроф насли раҳа ягон чӣ нест. ҳамин як замони ҳамун ҷоҳо чӣ будагӣ аст? ана ҳамун ҷои давраҳои яхбандӣ будагӣ аст ва ҳамин аз кӯҳҳо ҳамин ба воситаи пиряхҳо ҳамин сангҳо ба ҳамин чи ҳамвориҳо интиқол дода шудааст. ман чӣ хеле гуфтам ба шумо, пиряхҳо ҳаракат мекунанд. яъне пиряхҳо як қисмати доранд ки анамон регу сангу шағалое ки дар кӯҳҳо ҳастанд ба ҳамонҳо дар натиҷаи қисми поёни пиряхҳо ҳамеша об мешавад ва дар натиҷаи обшавӣ ҳамино ба ҳамин пиряхҳо часпида ҳар як сангҳои калони як харсангҳои онҳо ҳаракат мекунанд ба ҳамвориҳо ки яъне ақли одам намегирад. ин аз як тараф. аз тарафи дигар мо дар бораи худи пиряхҳои Тоҷикистон имрӯз чӣ хеле ки аз ҷониби худи раҳбари давлатам вазифагузорӣ карда шуд, яъне маълумотҳои аниқу дақиқ надорем. ин асосан ин санадҳое ки рақамҳое ки мо мегӯем, ин ҳанӯз солҳои шӯравӣ аст. асосан хеле чандин экспедитсияҳо ташкил кардагӣ ҳастанд, лекин имрӯз имконатҳо зиёд аст барои мо. мо хоҳем ки аниқу дақиқ ба ҳамин маълумот дошта бошем. мо як бори дигар бояд дар атрофи ҳамин дар марказҳои пиряхшиносӣ дар академияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ёфтагӣ аст ва ман бовар дорам ки дар ҳамкорӣ бо дигар олимоне ки дар ҳамин дигар муассисаҳои ташкилотҳои илмию таълимии ҷумҳурӣ ҳастанд, дар якҷоягӣ метавонанд бисёр масъалаҳоро ҳал кунанд. баъд боз пеши роҳи пиряхҳоро гирифтанд. ин ҳам масъалаи ҷаҳонӣ аст, хусусан барои Тоҷикистон. мо метавонем ки агар ки ба ин суръат обшавии пиряхҳо рафтан гирад, яъне мо бисёр дарёҳои мо мушкилот эҷод мекунанд дар солҳои 50-100 соли оянда. яъне дар ин масъала аллакай бояд сари ин масъала мо фикр кунем. яъне ин пешниҳодҳои раҳбари давлат ҳам бесабаб набуд. ин боз як бори дигар дар назди мо вазифагузорӣ мекунад ки мо як бори дигар мониторинг гузаронем, мо як бори дигар аниқу дақиқ донем ки ҳамин ба кадом самт равона шуда истодааст. яъне ҳамин ҳифзи пиряхҳои мо ва то чӣ андоза мо метавонем пешроҳи ин обшавӣ бо суръат гирем.
امروز لحظه فرا رسیده است که باید پایگاه‌های علمی کشور جهت آماده کردن متخصصان کسبی چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند، زیرا تحقیق و آموزش و پژوهش تازه ذخیره‌های طبیعی کشور خصوصا پیریخ‌های موجوده حدود جمهوری تاجیکستان از متخصصان ورزیده وطنی وابستگی دارد. در دانشگاه ملی علاقه در فاکولته گیولوژی همین خیلی اختصاصایی که با پریخ‌ها سر کار دارن آماده کرده می شود. من نمیدونم تا چه اندازه ادبیات درسی دارن ندارن، لیکن به هر حال خیلی که من گفتم در اینجا که در شکل انسیکلوپدی تمام معلومات های امروز موجوده آورده شده است و برای خواننده بسیار با آسانی دسترس است، با زبان تاجیکی. البته شما میدونید که امروز جهت زباندانی دانشجویان هم باعث نگرانی است و امروز در عموما فنهای طبیعت شناسی یعنی آماده کردن کتاب ها به زبان تاجیکی یکی از مسائل های روزمره است و من گمان میکنم که این علاقه برای هر خواننده دسترس می باشد. خواننده که میخواهد تاریخی پریخ داند، خواننده میخواهد که دوره‌های تاریخی پیدایش و تنزلی پریخ داند، خواننده میخواهد که در دنیا مثل در کدام بین دولت‌ها چگونه این چی نقشه بازی دست پریخ‌ها، خواننده میخواهد که مثل عموما درباره حیات و زندگی و آینده یعنی سیاره ما معلومات ضروری گیرد، باید از این ادبیات استفاده کند. با سرعت بلند آب شدن پیریخ‌ها ما را وادار می‌کند راه و وسیله‌های را پیدا نماییم که در پیشگیری آنها سهمگزار باشیم. وقتی که ما درباره مشکلات پیریخ‌های جهان می‌بینیم و این باعث چه حادثه‌ها چه دیگرگونی‌ها در سیاره رفته شده است، علاقه مناسبت ما به محیط اطراف تغییر می‌دهد. یعنی ما باید نظر سالم نگاه میکنیم. یعنی ما هم این هشدار میدهد که به همین ویرانکنی همین سیاره یعنی خودسرانه استفاده کردن و پیرخور آب کرده و برای مشکلی ایجاد کردن انسانیت به همین به نسل آینده سپرده توانیم. باور دارم که نظر ما به حفظ طبیعت بیشتر میکند، مثبت میگه. در عین حال کتاب کلاه‌های نقره‌فام کوه‌های سر به افلاک دکتر علم کیمیا پروفسور محمد قل کریمزاده را میتوان مجموع دانش‌های مکمل و ضروری در سمت آموزش پیریخ‌های تاجیکستان و جهان نامید، زیرا کتاب مذکور در اساس بیشتر از 500 ادبیات تالیف شده و برای دایره وسیع خوانندگان چون دستور معتبر پیشنهاد گردیده است.